Ngasidi Staff Selection Commission SSCꯒꯤ important oiba notice ama thoe. Notice asi date 18 November da thokpani. 2024 handak exam thakibado CGL sigi tier 2 gi exam jena date 18 19 20 January 2025 ta tarani aduga SSC GD 2025 ki exam je sigsina February ki date 4 daina 25 ki manungda exam je conduct tawrani. Date 14, 15, 16 aduga 22, 23 sidi suti thare atai di loinama exam ngata tare aduna mathangi 2025 ki thagadu experience singna fajana larik to pabiro cutoff su handak chahi dai kitang wangakadu budi mali tambadi ngamde vacancy ki makhasu poli aduna fajana attempt tawnaro. All the best.